Inkari ti Diyos sa tawidem to. Di Marta panti adu akil na baknang, di misuksukat iti napapateg abanag, takinapintas nawan makatulad. Awan pulos kasping na lugar nga iororay nakel ka, perlas ken balitok apagtangan, pagarian na pagianam, awan pulos pangipadaam. Nain langitan kadit tarigagayam, isukumat ipang pangrunam, ikagumam kaditi umaddam, kasadyay di kanto agliddaam. Awan pulos kasping na lugar nga iororay nakel ka, perlas ken balitok apagtangan, pagarian na pagianam, awan pulos pangipadam. Awan pulos kasping na lugar nga iororay nakel ka, perlas ken balitok apagtangan, pagarian na pagianam, awan pulos pangipadam. Awan pulos pangipadam.